Hata tanga abantu bakote nane nkono libale bintu nsa. Ya bagambi bagambi kibono turamanye ngo. Angalia timbo ya gorogora tokore to. Abantu baje sabo tuze abantu. Kira mbago no kira tura bo. Ando wali watangaje hiyo wanagawaje. Google taje. Hadi no wangu. Aragia. Volta ro. Ana anaongea. Ara tiganye musia bangu ndio kana. Kuja toko na kamera go. Yema ya to kuna piga go. Useto matikira mabenge. Leta go chunga. Ma bona bantaba no umire pesa. No umira ada. No. Umira. Indi kwa umia. Kikiare. Tiga. Sene bare Devo mana kikiare. Barone bare gang. Tiga kera ko barone bare. Kwa majina naitwa Alex Msati Manoti. Nimeumia kwa hii barabara ambayo imeharibika sana. Tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kwa barabara, maana watu wengi wameumia, sio mimi peke yangu. Watu naomba serikali isaidie, maana hii ni ward ya Kisii Central na hiyo barabara hata ipitiki, karabati zimekatika. Sasa tungekuwa tunaomba itusaidie, maana hata kukinyeza ipiti. Hata wakati mimea kulikuwa kumenyeza sana, hata hiyo alijaribu tu kucontrol lakini kasindikana. Ndikakuja kuniumiza mguu kalipo, mguu watu wamefunjika mfupa na sina namna hata ya kuchitibu, ni ile kungangana tu. Kwa hivyo tunaomba serikali tuonee huruma, itusaidie kwa hii barabara, na hata kuna wengi wameumia hata hawana njia ya kuchitibu. Kwa hivyo tumesumbuka na hii barabara. Kwa hivyo tunaomba msaada ya serikali, itume kwa msaada wa haraka sana, ijaribu kusaidia barabara. Hiyo ndio maombi yangu, ningeomba serikali tusaidie. Kurowe ni Kisii Central. Tulikuwa naomba katika hii ward ya Kito konya soko konyo baranira ya beki asama lieta ngoro Joseph Obwoge omukaji werie ni gongo saba constituency ya Nyaribari na Bonchari asinje pale yero mupaka omweshimiwa Sairi Chanda no mweshimiwa Charles Onchoke etogo sabaiga asogwanja epale ito yara kwanirwa matuka mange unabona moison igoro pale ya tegeteri karabati egari ari gwetana matafori ekagwa ekamba ko umisa abantu boni gari karabati erigwete ndiyo pipale terigweteka abantu bantu bekera ro musasa kwenda kia moiro na kwenda kia mabundu abantu baite baumiete etogo sabo mweshimiwa Sairi Chanda asore no mweshimiwa Njoka asore epache ati mobwate ya emergency tuma abantu baito bache bari ground bache barigererie pale erinda abana inchi baroserwe para eservice erinde ikera abantu baito bia abantu baito baumira amagoro bana bari kujara guchie skuru mpaka none ibago no bigo chabi ocherera abantu asinje pale rembe bangya goita abantu asinje pale tari gweteka asa yo mageto go sabantu tete kubeka siasa tigatoa gwe service era nyara gokonya abana inchi na into tutebe nguru tore tax asinje into naba Kenya tokuru tax naba Kenya bande ekere pale ichi bya cia chikorosi wai pale korosi go betokobori omwe MC monyenye naye gaigambuo koranje naye tebya abantu bago bari ground barigererie pale nkwarenga matanga achusi ogatebigwa koranje naye report ye ikiase chi office chigoro abantu baito bakonyeka mbia mono nandi. Mimi kwa majina anaitwa Dennis, ni mkaaji wa hapa Nyanchwa. Hapa mahali tumesimama panaitwa Omo sasa. Hii barabara ina connect Nyaribari chache, Kitutu chache na Bonchari. Sasa hapa katika hii barabara hapa katikati tumekuwa na shida sana. Jana gari ilianguka hapa, ilikuwa imebeba matafari. Watu ambao walikuwa juu ya matafari, ambao walikuwa wanaenda kushukisha matafari, karibu wakufie mara hapa. Hii barabara wakati ilitengenezwa mwaka jana, the last financial year, tuliona mheshimiwa Sairi Chanda alituma watu wake hapa wakatengeneza hii barabara. Hii barabara kutoka Kiamabundu primary, secondary paka hapa Naps inastahili kuwekwa lami. Sasa pesa inatolewa, hatujui mahali pesa inafanya nini? Inaenda. Kitu kingine.
hii barabara iko na mawe mingi sana. Ukiteremka hapa kutoka Ekerore, kutoka Kiamabundu ukienda hapa chini kuna mawe mingi. So tunaomba ya kwamba Mheshimiwa Sairi Chanda, kwa sababu hii barabara iko katika constituency yako. Hii barabara tunaomba katika ile pesa yako ya emergency upate kutuma watu wakuja watengeneza hii karabati katika jana, kwa sababu gari aziendi kutoa wanafunzi hapa juu. Kuna gari ya asubuhi zinaenda zinatoa wanafunzi huku juu. Leo gari asijapita hii area. Kuna gari zingine zinapeleka vitu hapa juu kwa satellite azijapita kwa sababu ya barabara mbaya. Wakati mwingine, wakati hii barabara ilikuwa inatengenezwa, barabara ikuwekwa maram. Kwa sababu wanakuja wanasema eti barabara iko na mawe, hawaweki maram. So maji ikitoka hapa juu imeharibu barabara, barabara haipitiki. So wananchi wa hapa, kilio chetu ni kwamba serikali ya kaunti na serikali kuu muone venye mtafanya nini, mtatusaidia kwenda kujitafutia na kutafutia familia zetu. Ama namna gani wa mama? So ancho igakero koligere koroiga gochie town na sarange sana. Aiga na sabwe na takaba developed lakini asenge jochi para chimbe bono no ena bantu e ba kobo agocha gokora ki ko invest gocha ga asenge jochi para chikoleta ki chire chimbe kosongo no amategemeo yeito bono muna kurumata nyanju abangine ba gochikonyoru bachu atwokobere gasunde nkeli kororokana bangine baituruga bakatwakoleire kwobo tokonye njerera be mutobekere no anye chi tachiga chi ebiro abitaya egere twamuleke rugotira machamba singo toitale maga kitokonye nabona abwate asama letangoro kumiria mawama inje narenge gaiga munegarierie kogwa baka nare goje gakini kachigoso baro muga kobandira bakwira gakitokonye gakyabasibugo basibuabe tanga kibana utwa kora korunyanjwa nyanjuri kabateria ubeta pia bato baito barajo kubasibi gakitokonye sararaki abasibigo baito gakina marero tole gakinge kabane parte yo to gweta Samaria tanguru kupena adi mobisa mirieri omoka chinde bwo nyanchwe kerore setera setera tigura security ntobwati erengiya ntobwate security are kerore gaste yo bakora abantu baito bakuru etauni akera baikire no nyensa ine igamba gwetanjire itwe bandu bagwitwe mioro sambi to gweta wansira satatu yoro mongino wakiru hono rera bangine bagaru kumjaka mapema no ne gintu bakora tauni ba nino jafka jao mbari wika kona akaba yo buwa babu gotira ntobwa tibole ndibwe saine gotota tobole ndibwe saine senjere ito tobeke ruo morero sairi agenda igachichene binto byabo igaba beke kwasera nyanji gotirega na onchoke nera beke gotirimboka na kibage ndi nagendete na sairi igaiga tubwatirane ntuge ntubwate gege kane obosari mboro rukonge sana korobwa abantu baito bagumire ubwatike maana abande baka barari rira go baraire gintu ko ani no bore ndio buya egera na ntu twanya oranga kitoko tara utie tauni tegera ga no to kweri geriko ba mintoga oyo ndi ukioretire kera gita kegendrete ko igore paraga ndi ukiagendrete ko igore chi para chi ae mate ga na gochibe komoro ene gasi na kebagendira agendrete gasi bono gaki intu bono go chaga iga etonga aiga kwani Somalia tomenyete igo gaiga na intunto tagete tonyore rights cheito governor tomango monyenyo oyua monyenya ago chage gokore bintu byayo ikerika timo inari awo muongo nere gagokora oikeri matari chipara igorete gocha nyanjuga iga tarabeka moro chipara chiyo nchirigas eke dotogo saba abashimiwa abaiga baito abaiga batuomeranete gaiga bakuomera na gaiga separe barore na kibago tokonya mono Sairi Chanda atomechi besa ne biragita na makarabati erinde erio epare rosiku because Jesus jamara go bembura getwete abantu baito ase bagokonyekera ne pare ya kurukia mabundu bone iga yabutoki epare ya korunyanju mate kero gotira gari teri gotira pigipigi teri gotira kere mbura ya ture amachara amange amaoromo maichire gochimata bono gochimata iga pare rote kore bigi teiyo ewane ego bidi